Evo nas ovdje, čekaj kao... Dobro, došli još jedan Buda Bowl video, recept. Došli smo kod Dorotea u Pulu. Danas ćemo raditi... Bog Dorotea. Bog. 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 Hvala kad ste došli. Molim. Baš mi je drago da smo došli. I kaj ćemo kuhati danas? Danas ćemo kuhati Buda Bowl tofu piletina sa krumpirima, s tim da krumpiri neće biti krumpiri nego čičoka. I dodat ćemo malo gljiva. Jesi kad radila čičoku? Ne. Ne znam ni kaj je to. Otprilike, neka biljka. Neki gomonj. Da, gomonj. Tofu, jesi kad radila tofu? Jednom ili dva put možda u životu. Dobro, a salatu si radila to, znaš? Znači to je to. Zelenu salatu, da. Sam čak sad kupila u dućanu. To ćemo napraviti. Pa ne, vidjet ćemo da ćemo stići brzo, da, sad ćemo vidjeti. Ajmo krenut pa ćemo vidjeti. Prvo ćemo tofu ocijediti i marinirati. Tu je tofu. Sad ću ja Doroteji objasniti kako da ga marinira i ocijedi. Znači prvo dobro operemo ruke. Da, prvo operemo ruke. To sam taj dio znam. Jel ga stišćeš? Ne. Treba ga, dobro, sad se namočio. Kako misliš stišćeš u taj papir? Da, neka ga, baš ga treba iscijediti. Aha. Kako, baš da ga ovako stišće? Baš tako, da, sa još ovih maranica. Aha, da ovako stavim gore, Možeš, da, cijelo ga treba malo istisnuti jer kad se istisne, onda bolje upije marinadu u sebe, onda bude finije. Dobro. Znači ovako stišćem kod pužu. Da. Ovo je dobro za sred. Slušati komentare su možda suvišni, ali eto, možda vas ne smiju. Mislim da je ovaj tofu čak 2 puta zamrznut, pa je zato takva tekstura. Nekad ga je bolje zamrznut tako 2 puta, onda još bolje upije marinadu. Tako? I na pola? Ne, pa mislim da je to okej. Tako veliki tako? Da, tako veliki. Okej. Prvo na pola i onda na sve manje, nemoj ga baš tak trgati s noktima, nego čekaj samo da snimim to. Znači na pola ovako. Ja ću nešto fulati. Nećeš. I sad na sve manje komadiće. Tak. To je ta veličina. Da. Velike. Ako bude malo manje, nema veze. Ma nema veze, da. Ali mogu biti, kažem, veći da nam bude lakše pohati. A pohati ćemo? Ne znam ništa. Sam zatečena. I sad ga malo promiješaj sa rukama da se upije marinada, ne? Dobro. I sad malo promiješamo, znači da se upije marinada. Sa soja sosom i sa tamari umakom je sve fino. Da. To je skoro kao kečap. Šalim se. To je to. To je otprilike to. Kao da radiš neku smijesu, znači si kada radila tempuru. Šta? Tempuru. Šta je? Šta je to tempura? To meni zvuči kao, to znam da znači, to je nešto kao tempura. To je tempera? Ne. To je tempura kao što je nešto sa tempo, kao u smislu vrijeme. Starih vremena nešto. Tempura. Da, ne znam što znači. To meni je poznato, tempura, nešto povezano s Dalmacijom, nešto. Uglavnom radi se tako da dodaš voćno brašno, sol, prašak za pecivo i to je to. Može se dodati naravno još začina nekih ako želiš, ali i hladna voda, da. Mislim ima praška, ali ovo je kao friški, pa ne znam, ne tamo je to široko, iako ja ne vjerujem da to može poći dok ovdje. Vidiš, ovaj prašak za pecivo je zapravo to natrijed hidrogen karbonat, znači to je soda bikarbonat. Šta sve? Da, cijeli. I sad hladnu vodu. Gdje je hladna voda? To je. Može to još brašno, koliko to? Dođe pa ćemo pomiješati pa ćemo vidjeti. Smjesa bi trebala biti gusta, malo gušća od ove.
ali ne pregusta. I još malo vode. Tak nešto trebamo dobiti. Kao za palačinke. Da. Evo vidiš, tu je žguljica ovo jedno. Ok. Da, možemo staviti da odstoji sad dok mi pripremimo čičoku. Čičoka se danas kultivira širom svijeta, a kod nas raste u podivljaloj formi, na primjer u Savu oko Zagreba. Sadrži nešto više kalija od banana. Može se pripremati na razne načine. Recimo može se naribati i jesti kao salata. Može se pržiti ili peći u pečnici. Može se piti kao čaj. A može se i dehidrirati i jesti kao čips. Sad ćemo čičoku fino oguliti. Imam gulili su. Moramo je poslije staviti peći. Očistili smo čičoku, napravili smo salatu. U čičoku smo dodali malo ulja, soli i malo začina. Možete dodati kopar ili origano recimo ili bilo koji drugi začin. Stavimo u pečnicu peći na 200 stupnjeva oko 20 minuta ili dok ne omekša. Šampinjone smo isto oprali i stavili u pečnicu zajedno sa čičokom. Tofu smo umočili u tempuru i pržili na suncokretovom ulju. Pržimo dok ne dobijemo zlatno žutu boju. Pripremili smo tanjure i stavili ih na probu. Tofu, gljive i čičoku poslužili smo u salatu, malo domaćeg ajvara i umak od suncokretovih sjemenki. A sad idemo vidjeti što naši domaćini misle o ovom jelu. Šta da ti pričam? Mogu ti reći da sam sve. Dobar dan, ja sam Bernard, svijed vegetarijanac. Kao pretežito meso mogu reći i priznat da se može meso zamijeniti sa gljivama iz mojeg iskustva. Kako mi je ovaj tofu, pariški tofu? Super je pariški tofu. Fin je. Genijalno. Fin Ti je, samo da. moram još naći nekog dobavljača za tofu. Nema nikog u Puli da Pa ne znam. Možda da mi se javi neko. Možda. Lijepo je prijeći na nove namirnice. Zdravo je to sve, ali treba imati ko će ti dobavljati. Da. Pogotovo za vrijeme korone. A više šta? Imaju svašta nešto, ali oni su više za prešute. No. Istrijani, misli istarski prešut. Kad nije bilo jabuke, ti? Ja bi jeo. Nema ništa, smo pojeli, gotovo. Vidim ono, nema žitarice. Ne, Koje hende, žitarice? hende. Pa henda je žitarica. Hoćeš kelju od ota? Pa ovo kaj ste vi, s čim ste vi jeli? Ništa, mi smo jeli, nemamo drugo, nije gotovo. Samo to ste jeli. Da, još bez nas gdje više imamo čičoka. neku. Jednu čičoku je dobio da proba. Aha. Pamete, ovo bi bilo zanimljivo staviti uz krumpir pod čripnju. Kaj, uz krumpir pod? Pod čripnju, pod peku. Aha, Bi bilo zanimljivo vidjeti kako bi ispala van, kakve gušte bi pokupila, šta bi dobila. Da, okuse, a? Okus je, da, jer je baš Ovo zanimljivo. okolne. Baš je zanimljivo. Pariški tofu je genijalan. Jel ima šanse da Hvala ćeš ti. ponoviti ovaj recept ikad u budućnosti? Definitivno u čičoku definitivno mislim nabaviti. 100%. A za tofu ne znam da li ću uspjeti nabaviti. To, ako ga nabavim, svakako ću probati ponovno. Da. Bernard, jesi se najao? No. Si još gladan, nisi? Ne. Govorim, mislim, On je glavan. što se mene tiče, definitivno gljive mogu zamijeniti meso, što se tiče neke hranjivosti, a isto tako očito čičoka mora zamijeniti krumpir. I se složio s tim da...